pai le EU mai se fo ia the larger bodies, the financial bodies, o le tomo whai le whare ki tia le money laundering, the fraud. So this is all part of the compliance, and that's why we were marked as a risk. Lango le tele o pisinisi, ulo umana le stala lalo le tato offshore financial center, and it needs work. Te pēla wale so noanga le la le Minisita o Tupe. E mo mirenga lunga te le, o le toi wha, o le restructure a toa ia le sifa ma o nanga. Malo fa tai ya ai se vai nga fa ulo fio nga tas no winga al fisili le to vat no winga te taula ona lang ina le parliament le tulanga le ina ia fa se nga ruenga ave se mai tato mil blacklist. Yes, I believe in wholly that we will have more financial freedom in terms of more of the international financial institutions wanting to partner with Samoa, wanting to bring in more investors and developments. You know, if you just have to look across the ocean, Asiata, you know, we want to get there because so mana ia lava le fonotanga ngale la le whaalongo mana ia fohia ia manatu fai pule ese e winga i le whaatalo na le fono le pili la malo faftai tele i lo whiringalo whaali e nungore tatou proklame me se for family no le vaenga le ya awarna na tatou matua ya me se fo tatou ia le ki le afo inga kau fai falau te tele mai ia upu mafama upu la popoa expensive terminology as ala wadi ia le fa ngai tono de parliament ya fa tele fo nga tasi ya tatou toe fi roi mata paso fi ngalo ya se foi taimi mo mi ai ya mo le fi tatou tau ma vai fa tele mo ro no Oftai Asiata, mbole se fifsile atu ia le atawa. Godfather, so vai le pesela o kamare angalera. Kama si kama la pesela no koe famun mo. Tato to ma vai ia mo de taimi no le ko kalame. A faye te no le tali ni te no pesi. E le ya se meti no puli foi na me. Ai wale tato fa pena yo na fai la u fio nga ftasi. Asif ya e ka mo mai ya ma me ya foi le ai no mai se fa kala le ya uno mo ngalo o kango i fa manino e sa ro ka pu o no foanga le ya e va venga o so ma ro ma go inga ma fe me ye to fe o im to camera yo sa o le oi o ke fa so oi a mo ba ku vo ko kono ro ka ko pu no e fa ka fa so ro le o fa ku va o ba ko pe ka lo fa ele o lua e oi ya o pa ye que falei le ka nga pu ele ai ma se o le sita me to le to fa pese ele to longo o marcha to company e to eu to le mo ki on mai lunga o yo le va tai le fionga nga fatasi tu sa fo yo le sao e ui lava le ss o finangalo manatu ai atu fatasi le otelenga e li lifa lava i le lango ina ia fa mama le ngo Samoa e le fa pela u fa Samoa se messe aton mo sisila mo le silfia al tato la fionga al fong petalai mal pa al tato maut e ese le ba ai mai ale Union Europa ya Samoa mai sia tunu wa mo se fi skulta sia tunu o ye blacklist ona mai ta wina pe o lo ya it's a preferential treatment i company nei ilele ai oni lato la fonga e totongi ai mon silafia o le ano fale lava ia o le fati nonga ngal wenga le sifa o le tele lava lato offshore company ave ia fambo moa le la tu la i mai ai ia le fafita uli le nei mon silafia fo pe ia ona maua fo i saunoanga petalaina i atu fatasi ia company lava ia mal tato database sifa ia pe ia lifa lava le fitus fu pasene ia atu asia company atu asia na le fa pasene le EU ol fasil e immaterial fa pasene io e immaterial
Ai o le tūlanga lea ua lisi ai Samoa. E whata ua le fionga le palemia. E whata ua le kabineta. E whata ua le nai tū o le tātou palemene. Ai sea. E tau te awhio atu I fontanga I atu nui whafu. E te le fia whaalongo o leipol mailo watu no. O lea lo I le lisi uli. Whapena fo yo mātou langona. Mai te le afianga o le leipolinga leo tātou I whale tupe po commercial banks I tono Samoa. O loo iai se whawhita uli o ngā tele tātou whale tupe. Tātou whale tupe commercial banks I te milinei. Ai mai se lava o loo awhia ai tātou local banks. National Bank, Samoa Commercial Bank. O tātou company tupe whamomoli, ai mai te company insure. O na ua iai le whawhita uli so ta inga lea, ma corresponding banks Amerika. Ia tono le sa saunoa nisi o sui o Parliament. Tasi alo kuko latu o le ingon Samoa. Sawo Samoa lai tu matila Blacklist. Ato no la ngona le na le paia o le la wafionga le fonga petalai man paia o tato maut. E tā ua ai ma ua ave iai wha mua alwhainga malo le nei. Lea foi mua o na unufale mai tato. E lea o ngā tato wo e lote istu la fono. Ai lo ese tu langa o lo angi ai le fu o Samoa. I le Blacklist nei. Tele fo isi tāpenanga, I le vaenga lau tele atu le 5 tausanga le paia inga. E iai isi vaenga, e mawhai ai o na tato business opportunities mo. Tato watu no I whapom pisinisi whapo. E pe e tuta ia lama, e ale whatino ia le fufo ina le whapita uli le nei. Ia ato no lesa iai nisi o pesili. E aise ai le o whatasi ai ia tu la fono nei. Faul fale mai I le swinga le nei, faul fale mai male tu la fono le tato mtanga alwenga tupe maua. Ia ele aise molsi fia lo fionga fonga petalai malpa ia le mauta. O lo fatali mai tato Union Europa e faalua I le tausanga o na iloilo mawhaile review. O le masina o February ma le masina o Oketopa. Ia atono review lea mal tatou tapenanga nei ia olo fuafua mal tatou review o Oketopa. Ai ile tūlanga o lea la le silingi ai. Pe sea me o le au mai patasi ai. Ia ele ese afianga o le au mai muli o tatou titu la fono ia. Ama e al tapenanga lea pe apape au tasi tatou Parliamentary. Ile tūlanga lea le stepu mua malvaenga mua lea. Ona ave lea o le update. Le tato Union Europa ia February. Ia mawhaia I loa ona ave ese ia le ngō Samoa. Ia mal tato lisi lea uliuli. O isi mata upu satu ina mai, mafsili satu ina mai. Pe se ame wha malua le. Ia Januari go olua bali. Ia Morsila fia so se tu la fono e pasia. Ia I lava ba nga tawo nga ia transition period. Ina ia mafai ona kututu na. Ini ba nga aton morsila fia. Ole lava tato te awa ina mai. Isi atu no. Sa blacklist mua. Aton transition period po ile sa patino I po patino nga lato process. Le po ile patino iai. Le mafai ai ona tu ava no ai. I vaenga ia nga ile lua olua bali. E mawhai ai ona patino le iloilonga lea. Ia morsila fia o le tatou pe ona whailo le afionga le ofisili. Ia e tolu su tasi afe ia le whainga kako database. Ia atono le foisa ia ni fisili pe mwhai ona si ilunga le tau o le tatou registration. Morsila fia ia o lo o tolu se lau Amerika. Ele stala ese company fo ai ato fa fo e tolu se lau Amerika lava lo na foi le tau lava le tas ai ese mai ai tato trustee company se iva o tato trustee company e iva ia e pei o la tau le o lo fe ngai ma le fatinonga le compliance check o le due diligence o company ia ai le fa matu watu tato sifa e pei o vai nga pito sili ia mta ua mo sila fia tato Mauta Parliamentary. Inai vaenga o lea sa kesiringia.
ia i le whatatianga o tau o le stala ia mo company whawao malo ia e maise i foile i loilonga o vaenga taitas ia atono sifa foi ia e ia i le isi ana tiu te tau ai pei ona maua fo i saunuanga mpetalainga ia te lelo na sao i tūlanga i tautalonga ia o le target market ai le sifa o le whaalau i loa o langa brand i atu nui whafo atono le tau tisilafia e li lifa lava lato whatau le lakapi liki ia ma lakapi uni o ngai ai ke le o lato exposure i atu nui whafo ma o ifo o lo ta oto ai ana marketi po ana pisinisi ia e au na whaalau i loa atu ai ia Samoa mai le titi foi se vai ngā tupe o lo tau mwhai o na whamatu i nātu ina ia mawhai o na au sia le vai ngā tau lai lea whaalau i loa ia le ngō Samoa mal tātou company ia tunu i whafo e le ngata fo i lea o le fo ilo na sao tāua i tono tātou tālonga lea tunu ia i tūlanga lava lea ina ia mawhai pea o na tapue ia alo mawhanau i tūlanga tau tālonga ia e ai fo inisi fina ngalo sa whailo mai inisi o sui o le tātou Parliamentary ia il tāua lava lea o le tau le leia a tono le fo e maua fai mai e iai ia le impact pe a whapea on whatino ia tūlanga lea ia sa whailo le fionga le Parliamentary e le tāua tupe e tāua le tau le leia le tātou watunu pei fo yo na tau mawhai ai le nei tau mawhainga ina ia mautinoa e taatia le ingoa Samoa le tūlanga e tau na iai ma ia mautinoa e tātou te solo pea i tūla pono o umona whailo e tātou task force lea le li mataita ina ai el whaatinonga o le nei ngā luenga ia lawa fionga i le whonga whetalai malpa ia o le tātou maut ia manato lea e uma whaase e atu le tātou mata upu nei le komiti ai o te talo ma le tua lalo e lau fionga le whonga whetalai malpa ia o le tātou maut o le fia tulituli tātou masina o Februari lea e fuafua e whai ai le si ilo i longa le tātou EU ia e manao e ausia o lona winga ia te talo tātou komiti wha Parliamentary ina ia wha mua mua le tātou pepa nei matu la pono ia soifua mai e manuia